ni Weru TV. Ino ni methe Nteto ya Weru thaa Ithatu nkugwata ugeni mbitagwa WANJERU monanirie wetu wa mathithio tuko mundi ni Maureen Kome indi mbere kiri Nteto itukubanganiritie antu matano gwikirwa mpini makiringithanagwo na wamba wa thimu miru. Arimi makawa kiwanda ni kianjaina kuringithania tongoria mao na wamba wa mibuko 200 ya kaua. Musi wa mbije wagwatanirite na athenjeri na atori kurutha maromba makumuririkana mwaka umwe kumakura. Rais Weru kuruguria nyomba ya DCI ya kurutha ucunkuni na gwikaria abicia maborisi nkuruki. Antu matano nimekiretwe mpine taunini ya Meru makiringithanagwo na wamba maririkana kwira antu barabarani mo mari bikibikini na gutoroka kumani na mushako uria uruthitwe ndani ya tauni inu ni borisi na bisama DCI thimu 25 ni gwatikanite aikira kirore o OCPD na ugite mushako uyu kathi na mbere mwanka matigire amba mo mangi monde ona mo magwikirwa mbengu muthuri murioki atwambirie nacio. Batongretoni speed Alexander Makao Musau na munene wa thikindere no thimenti nwe kino dikithinji ibombite wikira antu batano mpine kumania wamba bathimu bora bongerekete muno tene mutindo wa kangangi na tumekuwa na wizi sana ya wizi wa simu in Meru town, lakini ni kama hii kitu inakuja mwisho. Kwanza wale wahusika ambao ni wezi karibu 5 ambao wanahusika kwa wizi wa simu tumewashika wako kotini tayari, na wale wengine bado tunaendelea kuwafuata, hata mahali wanauza bado tunaendelea kufuatilia, na hata wale wanafanya flashing bado tunafuatilia. Kwa hivyo tunaomba watu wa Meru wapashe habari, especially mahali hizi simu zinauzwa. Hao vijana wana masquerade, wana pretend hao ni watu wa bodaboda na si watu ya bodaboda, ni watu tu wanajitokeza, vijana wadogo miaka 18, miaka 19, miaka 20. Wangefaa wawe shule wanasoma, lakini wamejitolea wawe wahalifu. Na sisi hapa kama vile OCPD amewaambia, tutawapea nafasi, tutakuja kwa kishindo, tutawakamata kama vile tumefanya already. Tuko na 5 bakiuria antu mwanya braba ithimu ciao kukinya gituone kike polisi nontu mwankiri nandi ibagwete nguruki thimu 25 na bageta na mbere guchona na nyange baba Meru town. Hatuko tayari kupambana nao because this is the major crime that is within my area of jurisdiction, na tumeamua kwamba itaisha. Ningependa pia kusi wakaaji wa Meru wale wamekuwa wameibiwa masimu yao waweze kujitokeza, wakuje. Tuko na simu zaidi ya 25 saa hii, waweze kuidentify hizi simu zao na wasupport polisi ndio tuweze kufaulu kwa hizi kesi. Bagita mukana kiretia babikibiki mbarabe na mitigo eje ya vijana wadogo na vijana wa bodaboda ndio wanahusika, na tunafuatilia, tunaendelea na profiling, bado tunaendelea tuwapata.
Ndio tunaeleza wazazi waeleze watoto wao wasihusike kwa hii wizi wa simu. Kwa hivyo mimi ningependa kusihi vijana wawache hii tabia, tutawapea nafasi na tutakubali hapa Meru wahalifu wao wanafanya hii vitendo ya kupora watu na kuua. Tunahakikisha kwamba within our area hakuna wizi wa simu. Tumeenda Kakoromoni kufungua patrol base. Imeanza kazi leo na itaendelea mpaka tuhakikisha kwamba hakuna wizi wa simu wale wanahusika. Nkiripotera Weru TV Bitambuthuri Muriuki. Nteto ni shingi arimi makau akoma kiwanda ni kianja inantere cia Karingani mamenere tutongoria ba ikundi kia Mitheru Farmers Society na kiria makuga ni mari na njara kiri wambo wa mibuko magana mairi ya kaua kwa kuma kiri kiwanda kiu taburia Samuel Gaishima gutwira arimi mama mari ugatongoria maoni methiritu magitiria misemanio iria mabangaga nikenda mathingateria wamba uyu. Arimi bakawa barabaendagiria kiwandani kia Njaina wadi ya Karingani baithiranite imunthi bakiraramikira ikarikarira umire utugo bau kia Jumathatu ya tariki 6 mweri uju arankunia magana mairi cia kawa cia mugana wa ciringi milioni 7 cia ijirwe na antu batakumenyekana kuririkana akaria bakiwanda giki bambire kuthaikwa njara na bakunikwa miromo na atunyani babu nyuma ya mporo ya Kathetina Nyenje na irio lori ya retirwe ya bakirwa nkunia inu ndakandethira nini waya mesibara ni ndenge ngiukandethira mirango aike mirugore tikera ari mibunje yes munya ni augire kawa getu kunkiumbikana ni karari kinyana ni digari ona kuburi ile kwirwa ne ari ndugure gutikuburi ari ndugure no anenkanire kuburi wochimani kame kala morango nya nikenda gutwika tikawa kama ukire mathaikwa you need theories. Those are narratives. Arimi baba bariuga mawatho maraba watanirite matathingatirwa nuntu kawaga kugatabatiri kubakirwa nkuniani igukinya magana mairi gatajiritwe kairwa factory ntere cia Mitheru. Twaugire kawa katiga igwe store nkunia ikurukite 10 mbati daino tuleguga kawa kararire nkunia magana mairi kambukiritwe kudike deini Friday kwa mira katira Saturday katira nkuruki ibakumeneria mukaririgiti wa society inu ya Mitheru John Micheni bakiuga ati aigitwe agitiria michemanio iraba igitwe bakienda kurutha ya kuthingata kauga ku atongerie bo gute corporation bwa gutwa ona mucemanio juju ijura pingito muno katuraugire turi arimi nuntu uri o inyi no wije kore ko getate akuigwa murimo kana te arimi kuma we kawa ko ndega kuthire ni jumejeri ko getate ikuthira na mwene kawa murimi wa kawa atanetwa amenyithwerwa kawa gekarire ona gatukoromba thirikari onde ithamireko ithamire Njaina kawa getu kathingatirike nuntu murimu wa Njaina ni muthiru. Bariuria Minister wa Urimi Peter Munya wa ukaria Daktari Fred Matiang'i na murugamiri wa rongi rwa utwiria George Kinoti bathingatire untu bubu kenda mwamba kawa kago awatikana na kawa kugachokwa ni katukoromba thirikari yuke gwekiriro geto kana ati arimi kawa kagukinya milioni 7 buru arimi Njaina tore athiru tukiaraniria na Micheni ariuga twe abatiri kurua nuntu bakaga kukorega ukamatwa mwankaga kinyankunia magana mairi konde twagwite getura gwendi ntukwiraga kathini ogagatumagwa ngari ekeneje kinaira ya kinyankunia 10 niyo I cannot comment nimbi atumite kawa kauge kara nao for that time katumitwe ntungu gatumitwe ntuko nyinge mbere nkuruki Micheni ariuga atirareganite na muchemanio wa kwerecha arimi ikarikarire wamba pona assignment yona bora twagwite tugatirima mande tutethwa tumireketie tuona muchemanio wa member today wa mande today oterwe kenda tukibeta twina bora twatumire tukare twareketie so nikyo gitumio munde turateriti muchemanio munde. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Mwako mwa nyuma ya kura kwa mwenda Mbijibe leo mushi wa Mbijibe na thenjeri mangai ni maruthite maromba makuririkana mwana wao Nterese Sirimonti mau maruthite u magitikagia aromoyo baria maugite mena birigiro wa gushuka kwa mwana wao na makiaria aturi na mantu mamushi ni maugiritie thirikari imbe kwithirwa ekiruthanga na karugi kana imbe kwithirwa ekithongira na kutigira ni makwirwa uma wegie mwana wao mawira kirigia na gutariria. Tariki 12 mweri wa Ithatu mwaka wa 2020 najo moyo mathayana ja ugoro nire Nteto ciaringire biongo bia Nteto na kwambire gutamba jarungu ikurura kura kwa mwenda Mbije oro wari mutaramu wa gisiasa na mwankira nandi mutano baba atoneka mukururio nikyo gitumi giki nandi nja ya mwenda aturi atongire bakindi ni omwe na core wejete amwe nja ya ontora ya Sirimonti mau na kwija marune kuririkana mwaka jomwe kuma mwenda kura na kumurombera nikenda kuonekana gucokera nja rithiria narua atugukinya mwaka jomwe kumarira mwenda urira ntwaurire ntariki 12 cia Juni last year gintu mathayene jogoro na ikyo twithiritwe turiaja twina maromba ni untu ba mwaka ju jwathira tutionete mwenda na ndi kwenda kuga uti ofisine undi ngino mwenda ntitite imbitite kwa DCI Nairobi imbitite kwa Inspector General Police alafu muthiene imbitite State House kwa President tiri mwatija iriti Ithatu security yawe karega ntonya kujite aja ni untu bakurikana mwaka jumwe kumarira mwenda urire ntariki 12 mweri wa 6 na mwaka nandi mwaka jumwe jwathira kumarira urire na tutumenyete ina mwendetire ituthiurukite ituthiitinya maandamano kithirikari tugetainya kwa DCC timau ndikenda tutetheria gucwa mwana wetu na mwaka nari tutona mafanikio so no tuituje mwenda ari muoyo batu tukathirika tugarithika nguruki ria tukona mwenda kuringana na nja ya mwenda baraba ugite bena witike bobo nene ati mwana wao ari moyo ni barombete na gitio rais Uhuru Kenyatta wa mwana atongera bangi kuma kithirikari kuigirwa kiao nja ejire twire na kithikiro gikinene na kurekera mwana wao kethora ni maiti athithitie na kumurekere ni kenda gacianira ni kenda ndugo bawe gutiga kugwatwa ni mirimo ya maiciria apiro yakwa na arua ikire president anko moromba na gitio gikinene Burundi nyetie buru oni kuga president ya mutano chonto boni muringirete kura maringira jana kuma 1992 rira shindero ikibake 2013 2017 twaringa kura maita jairi nontu bwa dispute ria ikitwe kotini na ndi na rwanda ndenda kwiro uru nontu ni the ndaka ni the wari inyokethira mwenda kwi makosa athithetie na murekere na aturekerie batu turi amiru na turi aciari tugake na muno na thai turingenda kuria thirikari yetu ya Kenya mwenda wetu kethira rio iba turetere na nya kethira atio itwiro atio story withire tuthike turirwe kethira kwi mantu jangi jari au na ndingenda kwa appeal ke our beloved governor Mr. Kiraito Murungi kuma ria twambirie Nteto iji ntaigua rite kinya kauntu kamwe imto cross ke thirikari na imto munene ke thirikari ndingiromba eje atuchugurikire kana achugurikire na bunga ke tuone mwana wetu thina governor Kiraito Murungi since mwenda ure tutimwonete muici jojo tutaigwa kinya ikitie mzwanda jo kumuthingata. Ombi letu ni moja tu, tunaomba mtukufu Rais Uhuru Kenyatta, kabla haujatoka kwa serikali, tafadhali turejeshe mtoto wetu na tutashukuru sana. Bari kwa president wetu uria twendete muno na aigwe kiao kia mwana ojoria au bakuigwa kiao kia mwana we tuthaurira mwenda na twitira mwenda na ari na nontu ena structure ciothe cia gucugirira Nteto eu ni acugurikire na mwenda onekane kenda ngino mwenda nethiritwa kithina agotwa ni mirimu atari nayo nontu bwa mwenda nki reporter Weru TV kuma Sirimonti mau gicigona kibore mbita mawira kirigia Nteto ni shingi rais Uhuru Kenyatta na ruguritie nyomba iria igatumirwa ni DCI kurutha ucunkoni wa mwanya niyo forensic laboratory kiri obisi nene cia DCI. Uhuru ariuga bugakabanira na wagagia wa mitandao na ngijagia kuba ukaria wa kwigana polisi kumane na Nteto cia Orongo. Boniface Mwongera gatariri Nthegoro ya Kenya ni Ithatu ndeni Afrika kumakire nthegoro ya South Africa na Misiri kurugorera laboratory kena ndia kwithio chonkoli wa mwanya ni nyabwa ndene kumania maiti ya kwithio ja kiumira ontuko
laboratory iri kumekana gichunko ja National Forensic Laboratory ni rugura isuru Kenyatta ikarone bia DCI ntukwenarua ndene laboratory kunitengo mwanya biochunko ja kwengerekano gitengo yochunko ni bwandamu DNA na nyirore na gichunko fingerprint kulinga na mashine yatumika ontoko gukethera kwina mpwe mono kuwata mwinyangya na naria aradidite wenyangia. The national endeavor here seeks to improve our ability to unravel complex crimes and therefore most consequentially support our criminal justice system through evidence-based investigations, enabling quick and reliable reconstruction of events as well as identification of suspects through validated and internationally acceptable means. Igitengo kingi nakyo ikienyangiba mitandao aja nande oinano kibarabende tutumira malito jorongo na kuruma bangi kiri mitandao ukunyosha DCI na ndichinori ni kedo sheba kunya na koba itanarea pakedro baichidete nkoro kiejo mikoro kwira bangi mbesha kumakiri mitandao kinyabona ndiberi bonoke na bashongo ngie kulita nonto batidro betobora. A new wave of crime is equally emerging that involves such things as swim swapping and the typical Tumakwahi number syndicate, all of which we must deal with properly. Aitia bangi barabedhi nene bagufunji baruga saini ni nyamiori kulingana na DCI na ugite mashiria baikite kire borotari ikedro shimenya oma bo baruga saini na gento kenge kire ikedro gifoji igitengo kenge ikiamantu ja bomu kulingana na DCI bugite bakulite mashini ikedro shimenyi na bomu itegeki na atomba kwedro itegurwa ni nyankoroki bao pamitegetie nkoroki igitengo ikedro kibatetheri kuligire makalika joga indi jaraja ja kiumira ja nthigurune kagita wakagita. Besides the success that has been achieved in this project, my administration's multi-agency approach and intelligence-led approach in tackling security issues has also significantly led to improved security, especially in netting terrorists, and a higher conviction rate for all criminal cases presented before court. I know these officers, particularly the DCI officers and the rest of the National Police Service, they are very happy today. We have been waiting for this moment. It has come. Now we are going to showcase and we are going to have a different way of doing the same job. On behalf of my colleagues, the entire National Police, thank you and may God bless you. Today, we join the rest of Kenyans in celebrating a milestone that has been a dream for a very, very, very long period. We have seen the dream today being realized. Nke report la Ntoshero TV kumaja kingine nikifuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Akarima Tharaka nimacokeretie kiama gia TSP nkatho nyuma yakio kuthura MCO Marimanti Susan Ngugi Muindu ta munini wa kiama kiu. Akarima mama ugite ni tagaria rinene muno kiri mugungu wa Tharaka nontukuma matwire kugwata mbaru cia mwanya gutikio kianeciria kunenkera Mutharaka gitita kiu nimacokete mauria antu kugwata mbaru Susan Ngugi Muindu kiri kiroto kiria ari nakio ya gutwika murungamiri wa ntu akatharaka nithi kiri kithurano ki tukuthungira. Irwarwa MC wa Marimanti Susan Ngugi Muindu na orakurora gitike mujumbe wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata nata kiama kia the Service Party etongorochi mheshimiwa Mwangwa Kionjori bajurukire Kenya yonde twina 25 counties na bara ithabona Susan Ngugi wa Muindu mwarwa Tharaka nwakogwa gutwika deputy party leader wa the Service Party butuge nkemi Rwaria rurakari bantere cia Tharaka bakenerete anene araba ugite tondu mugongo wa Tharaka utwire kugwata mbaru bia magutire kiama kia robanenkira kanya tagaka lakini kugibwa gano ntobo mwangi boto thocheria mwari wetu atuchukumira tweka deputy pate wa kiama gia TSP mono twena Kano twena ODM twena URP twena Jubilee twena Safina biama bibio ndibite kwa biena athingati Tharaka ende gutie kiama gia kinyithia kuona kana Mutharaka no atuike deputy party leader utieke amabio the bithu bitha gwa bio Tharaka Nithi tona bithurete party leader ta Susan Jubilee etathura Unda etathura
lakini Susan nane kewe giteke nene mono kiama ekoyo kena kiama megongo yo ndaka television na gotiro Tharaka twagana kwigwa twina muntu okwigwa enyamwe eranke number 10 ke deswen ngo emwendu enyo yani position number 2 lene party enu nyamwe nene mono igokero ko nene sana na ikwendero ko nikienda rikele mulungu na ndechokele kwangi kionjoli nkaba nuntu no oyo no ko exercise nyamwe go to bottom up yani kutamugongo munini kuma thiguru akanjira guchokele kiwango eku amwena kwinia kiama giki ibathereti kiumbite kurithiria mwekuru wa Tharaka bari bambere terero ekuru batigagirwo nyuma mono batie mutheteri agwe ni nombombe kugibwa nonto bogu Susan kone mwari mwega imuntu atari ogwaya donto ne MCA na nombire kubura nagu na kwena anto barari goko bani bagumbe lep na batiomba kubura na wewe ngwa bura emwekuru aro wanyama nkona bantomba kwebithara gatutetagira bakaleta kinya jumbe myanke mingi ara iverio na Tharaka kamugongo kanini anto batene weta au mulungu no arutire manda mugoto kana paterinda eta manda mugoto Susan ngoigo mwindu amugokire kiwango eku muthia barutite mbito kiria karibara bangi gutigiri bakwata mbarungu gikire nkindakindano ya ucwagite kia mujumbe gwa ekuru kontini ya Tharaka nithi kire kithurano tukwata tio to antu Tharaka nithi tuna Tharaka itwagire gu support Susan no ntubwa kunenke agite kwa nenkerwe na njumura kenda kiomba gututethia twi Tharaka nithi na Tharaka kwa njumura mbetoke Tharaka nithi eringira Susan ngoe mwindu kura ebunenkere power kenda kioyori ona wabu wanakethura Susan ngoe mwindu kana tio twingo twi Tharaka twamwendete na imbetegetie agu Tharaka nithi na Meru na Mount Kenya region ekagita bora gato support mwanka kibango eku kionde kuga muntu wonde ara mukaruma nonto bo favor eno toke ntwinde na tokura tariki inu kenda twitokorokia mama wetu uragatutetagira ndeni ya Tharaka nithi county nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Betuwa Paul Gwakabithe atono ke banini utikathino kunengucoka na Nteto nkuruki urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Anko, kwani sikizi ngombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ngombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Anko leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukini bakuthondekagira all stock meal ire kareta ugaruruku bubu nene kirendethia ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Antu betu bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yangi ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo.
Wenda ntomeri yaku taeje ringa thimo namba 0705 247786. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonde. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount, then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Munene wa ngabana ni baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe. Ibwanene bakwa ini muritingwe wenu. Kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini. Ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuko fulani na mundu roke yari wa mbere no enkona utembuking in advance yana utoko bombukita appointment no ndete hospitali ni ubisi ya service kirianto ni ubisi irambwiri ku interact na bagwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kwangwenda obwashwa hati nga accessible bwambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki kenda mweri wenana ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana tura mithika lenturi tura waru kumiru. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muci utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile,
Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Hatuthina mbere na Nteto cietu akiamama Azimio la Umoja mbetu kwithira makibira kampeni cio ntere cia Kisii matongoretwe ni muruwiri giti kana uri kurubira giti gia utongoria nthini ino rungu rwa ngwataniro ino Raila Odinga na munini wa Madhakaru atongoria mama ni matirimanite na akari engi ma Kisii na kwithirwa makimekira mawira ni mamengi kungi na ku munini wa mutongoria wa nthini William Ruto na tirimanite na ikundi monya mushikwa Karen ore itigere ntuku 56 turinga kura kithurano ni kinene kia mweri wa kanana. Urio kuromba giti kia urais na Azimio la Umoja Raila Odinga na munini wawe Madhakaru ni makinyite kaunti ya Kisii na kurudha mucemanio wa gisiasa ntere cia Etango na Nyamaramba. Watu wetu wa Kisii hamjambo? Hamjambo tena? Kwa wapinzani wetu, wacheni kuogopa. Hakuna mama amempatia mtoto jina ufisadi. Kwa hivyo tukisema tutapambana na ufisadi, sio wewe tunaambia. Pesa ambayo inatoka juu na kuja hapa chini, kutoka 15% hadi 35%, 35%. BBI. Niambia nyinyi, rege ilienda tu kupumzika. Rege iko half time. Itarudi. Wapende wasipende redi itarudi, sio? Arema ugite magatigira magukiria rwangirwo ukamati na njira ya kuriukia reri na nkinya kurua na ungumania. Mambo ya miundo msingi, barabara itajengwa hapa vizuri sana. Mimi ndio bwana barabara. Mimi ndio nilianza hii barabara kutoka Rongo, Riosiri, Nyamarambe, Mogonga, Kenyenya mpaka Mogonga. Raila na shokete auria akinya kuumiria na wingi ni kenda amaringa kura yakinyira mweri wa kanana. Kagitanio kau nawe munini wa rais urio kwenda giti kia urais na ngwataniro ya Kenya Kwanza William Ruto na acemanite na ikundi cia athomi mwanya mushikwawe Karen ni baria mariritie muntu megi wagi wa wira kirinduke imbithi. When we talk about the bottom, the people right at the bottom are the millions of young people who are jobless. It is not possible for us to continue the theory that we grow the economy and then the economy will create jobs. It's not working. The economy can grow, but it can also grow without creating jobs. And it grows in the hands of a few people. So you have, yes, economic growth, but it's benefiting very few people. Na shokete ariria mathomo na kuga mabaterie kuikirwa na gitumi muno. The only gold we have in Kenya is our human capital. And that human capital is shaped by education. The quality of the human capital we can deploy locally, internationally, will be influenced by the kind of education we run, and it will also be influenced by the people who run that sector. At the top of that ladder is you, the lecturers of our universities. Ruto nariritie montu ma kuringa kura na auga urio tikaringa kura ni wo gatuma mutongoria uria ti mwega athurwa.
Mwenda thuranira urio kwenda gitikia mujumbe wa Isiolo North nerete atongoria maraithe montuma wagagia kauntini ino matigie gwetagira antuma kwa magasha gucubangirekana na akiaria na njira ya mwanya na Weru TV Mwenda na ugite akarimantere ino ni mabatie kwambararia montuma yemira bari ya gukwirikana mira ikagenda gasomari ukurukira kibaro kendege ya Isiolo kiuga onto uyu ukaringa Isiolo nje kibanini tongoria bebe thirikari-ini ici etu tikweja kuria monki jo jwakana ajo gwatairwe mbere jwakana na ndire antu barwa rire antu baringana irio thirikari ijite na mandege na mbi na gutuma antu babaingi antu kwithira ibategerere mbere mantu jo jambiria beja gutegera bapatere kwitha bena information iketumi tukuga machibo bonde barabara Isiolo twabakira mobichi kende nyana inchi bongwa bomba guita kuripoti obichi ne uche chibo tanande ura gukari mtu akedere na thina ringaira chibo thimu warega kwatere chibo athimu ni u ko chibo batere kwithira ari antu amwe ari antu ba reporta ko tukakira chibo obichi chiao na tumbe gwakira post especially na ala kuna thina police post kenda kwithira kwina amani na kwithira kwina information itabuega kuma na ndi kuma kire antu ke machibu negeta kidrikali monke guru kabisa na buo tongoria tukwenda kureta kenda antu betu patethekana bakara na amani matujaja kwaga ngugi ketu mitukugo mwaka turenda kureta ngugi ngiri emwe na twireta ngugi ngiri emwe ate ana betu na ndibete bathome ketu mitugikiana Samburu technical tukitie bange Karumo technical kenda bathoma bomba kuona ngugi bomba kwithira be ready for the job tanandi no kuona biashara mira Somali ni rarugorirwe na iba kuga mira ikauma from Isiolo airport na ndeto kwenda antu bauma ome beja na gwita ngugi ana betu iba batere kwithira be ready gwita ngugi iji kenda nyabo bomba gwitethia no tura twitite Isiolo yakura na inya mono nuje Isiolo ya market nya kwithira resort city future capital Kenya na matuja jonde jatekarika antu batiriri bongwa no monka tudiretio maskini no maskini bwa kiri bwedere bukudira kabisa kenda tumba kuendelea Isiolo mbere Totoni shinge urio kuroira gitikia obunge na kiama kiamba Southment Gideon Kimathi na rombete kamiti ya ithurano mibaka etigire kithurano kinene ikethirwa kiri kia umana Weru Kimathi nkuruki na uritie akenya marombere nthi ino nikenda kwithirwa kuri na kugarukana kwa thirikari kuri na ukiri na thire mutugikare na Nteto nkuruki Karika gitaga siasa na tukithengera kiri kithurano kinene kia mweri Jwenana murwiri giti kio bunge gicigo mbunge ya Southment na kiama kia Mbas Gideon Kimathi Mutweri na rombete akariba gicigo mbunge iki wamwe na Kenya bonthe gwita na mbere kurombera kithurano iki kenda gikathithika na njira ya uma gutikujiri kinyaga chagacheriku no twigita rene gita rena maana mono na ni gita ritharari na rena umu fulani nikenda nthiguru yetu kendelea ku prepare kithurano bwega IMBC ina njukumu nene mono na mwankana ndi tukona IMBC ne kuendelea kulitangu yo bwega nikenda kwithira kwina free and fair credible elections Nkuruki Kimathi akiariria kunenkanirio nene kuma kiri thirikari ya Jubilee ya mukathe Uhuru Kenyatta kiri thirikari reke nyuma ya kithurano thirikari ya Jubilee iguserve miaka 10 and therefore negitara thirikari ya Jubilee na ndi ebaibere kindogo nikenda thirikari ingire ya Kenya bakathure komba guchukia ushukani so kwina transition committee ire ya mwankana ndi tugwitikia ne kuthuranira transfer of power nikenda kwithira kwina very smooth transfer ya power kuma kiri Jubilee na kuma gi president Uhuru Kenyatta kwita kiri president Uroka thurene wa Kenya naja Southment Kimathi etana mbere kuria kari tariki kenda bakorirwo kumuthura mugambi wao kenda kabagambaira na aria mbunge nene kureta mirandi mingi ya witi na mbere antu ba Southment bokorirwo no mugambi wenu chawe Gideon Kimathi no tariki kenda mweri Jwenana kire Kenya beri bete bakathure no constituency area te thure mugambi wao mugambi Uroka bagambira kile kagina karaka mwingi consolidated fund national treasury through parliament nikenda tukomba kuona allocations nyingi
tutikarira ina CDF so bwikie ni mugambi nchamba urogeta tutetere amikishua mbanje tikithithua southimenti nenenkeri very special allocations ya barabara ya wandekani na mantu yange ya jauchi andoje dams nekenda tutirira ina CDF no CDF ake ewete umba ukulia southimenti une mbea minimum era uninkwenda gutigira wananchi ba southimenti na management committees mbetenkaringe muru na ara ura Nairobi kuma gicigo mbunge ya southimenti nkiripotera Nteto cia Weru rakwa riitwa ni Mutugi Kare. Haruna Mengi wa miaka 8 na Peter Gathogo wa miaka 11 ni mwashindi mamuchetho Safaricom Golf na watuana uria urarikire Kitale Golf Club county ya Kitale igoro. Ciana ino nicionanite gikeno kiao kumania na umbani uyu baria merite mamangi ni mathungire kire muchetho uyu. They say we won. And then we got it on Monday in my dad's office. My dad got it from Otaiga. Yeah, but the trunk was very loose. My future in golf is to be like Charlie Woods and Tiger Woods. And my future in golf, I want everybody to play golf and experience the courses. And like how Safaricom is doing the clinics, I'm very happy that a lot of people are coming and they're experiencing the game. Firstly, the greens were good, and even the fairways was good, even the tee box. And today was the first time playing in this Safaricom tour, and I will thank you for the greenkeeper for making the course good. The place where I was good was putting and hitting the drivers, and the challenge was on part 3 that there was challenges there. So the secret is you should not give up, be disciplined, and do not be angry when you make a bad shot. Ona botokorekeria Nteto cia Weru cia muthenya umuthi ni wega nuntu wa kurumira Nteto cietu ithurana utuku umwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tuko umuthi ni Maureen Kome.